Iako je u Zadrugu 6 ušao kao jedan od glavnih favorita i uprkos entuzijazmu koji je pokazao za ovogodišnji šou, s obzirom da očekuje treće dete, Kristijan Golubović u Beloj kući nije izdržao ni mesec dana. Zbog fizičkog napada na kaskadera Uroša Ćertića, žestoki momak je diskvalifikovan u nedelju ujutru, nakon čega je uhapšen u Šimanovcima i priveden na informativni razgovor. Dan nakon što se vratio kući i svojoj trudnoj verenici Kristini Spalević, Golubović se obratio medijima i podelio prve utiske nakon napuštanja Imaginarijuma. Dobro sam, hvala na pitanju, sa ženom sam, šetamo, idem u nabavku, rekao je Kristijan i dodao, normalno je sve i osjećam se kao da se ništa nije dogodilo. Golubović je također rekao da ne zna da li se i kada će se vratiti u Zadrugu, ali je naglasio da je spreman da se ponovo useli u Belu kuću. O svom povratku u reality za sad ništa ne govorim. Ako me budu zvali, ja sam spreman, poručuje Kristijan.